Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ha kini kisngi ngiyo ba ki yeng basa lani kita ki homestay ba ki ong hakaktin nong way kilami bunteli hakathan sora bat hakisnong ba marjan bat ka sora ka Batisi TV hakakat pratrik banai kelalengkot arajar arpo kalahiar sora banwa jingtep hado katnu kita ki homestay ki a jingmentoy bat ki kintiw ya kayok kakot jong ki ba kathan sora hakajing kendo bat ki try jong ka yeng basa ka Batisi TV kalayo jingtep ru baladon way uri rong ba ubala dan rio punya usnam kerta ubala emboros kata hakakam rimasi ribelang risier bad ubadan ru kapung dokha rio lasenge no ya kini kakam rijing rijong u bad penkelano ya kasemasi syaka homestay uni uri rong ba ubaka Batisi TV kelayo punya kendo uri rong ba barson marbanyang ubasyong basa hakli snong sora uba barson udon kayeng basa kajaka kablatip kum kawa syari bad ya kini kayeng basaru la ai kerteng kawa syari homestay ban bu no homestay ta kan suam ngadang klan ngadang ngadang sakte long atare ring biang ngala lai tinna ba ka met kam sya syu kapot pertama kam sya syu dengan sistem ngamla syu dengan mesin ngadi no jingri tengah sana do homestay ngadang sedang tadang si snem tamde kasu longi kai ka Batisi TV kelayo rupanya keren sabat utrai jong ka yeng basa ka wala ajak kasa ya kinong jengok kai perthai ya ka belatip kum ka Travelers Cottage uba Batista Kongpai akajing sem dong aja lenti jong ngam 14 lem macam pilih homestay akajing sya soan stang ka homestay ka bubun ka pol puluk social work mo tengah don ka school ngapanya yang school dan ki perlu ki buan kum tu ki buan dua yang school ini ki i ka telat jong ka jaka nang tak iya kejeng sedang wan dengan turis ki orang apa lebih sedang ada homestay. Tenamara bagi wan kum turu ki kuat ban iya kar kum em kar kum syong kar kum bam kar kum di ka jongi kar kum tre kar kum kta ka jongi. Te hadian kejeng ai jeng mud dengan kita ki perlok. Kuat ban persiang. Badang persiang macam baka yarap sisa. Ada pikiran apa dia baka yok ka kot mo. Tengalap baka ni ka yarap sisa ka kentiu sisa. Ada pikiran pada habis dia baka jingtip ki babon rukom ru ngas ngo ba nadu ba play ka homestay be gendo ba ki turis ngas ngo si bon ki jing to ngi ki buit ki ba pher la da fi ong hadu na du kan kom riang mo ta di keren kumno ba de dei ki breu kumno ba ni kai rap na kasngi sa kasngi but kai ka banga ju sko ba ka ba ki turis ki keren be kini ki breu ki babo homestay ka jing mo di ka long ba ki kwa ba ni i ngi ha bi ki wan ban chong hi ki homestay ki kwa i kumno ngi bam kumnung ithia kumnung itrei kumnung kita ngumnung iem but hakajing syam ko jonga ke bubon ki turas ya bakiwan ki ko bandung sebisi sejadu but nagaleng tungi ngimdon kanu ro kajingka nabar bangi ong ka homestay kamut habakiwan bansa kajing mut tungi kalong bai balong kum haying la jong hakajing i jonga balada ka yailong sa kum ni but lada ki turas ki wan sa kum ni but lada ngi sungthu nginang kumno ban priang iki mo blani ban ai ta hospitality ka bapen sunghon ye kian ngai go baka sora kanang kiu na kasngi ngam tip ye ki bai katang krembet tang ke experience ka kes nga kala belong ka bakhamlong phe common shoot to ap ba school do ngayo donation ha bagiwan sa aying jonga ki kli ka kam jam ka bangangat tray kaya lami ki sa school nga piniyo pe ngidong ka school ngi pinya ka school but teng ki tray lang bagi misteri ki tray ka school ki harap lang ki don ki buwan sa teng gidan kibuan sa hadu artayo lai tayo gidan kibuan sa kumulong hadu mentangan itu ipi gidan kibuan sa hat sancin ki balawan kibana Mumbai kibana Bangalore ki yawan siawan mala ka por baba kiwan kilai sing gi ki jaga kitumai bar kida kwaru banyu i gar gom em ka be pen ka be jaga su jaga ngalayalam ngani tipi ngalam sesok kundu gidan kibrena po ni New York Times ngalayalam sesok kundu ngayalam senong priang ngayalam kata ka maumang ngayalam syakrang sigi jaga bakham kendong kum semau briru mau beriru ngalayalam ki turis la sausen sansen satu ko kom em lagi bira kay pena ka bejaka chuka but ki turis ngai e gitu ki bakwa si cha bansa rum ki bang yalam ni jaka bakum gitu tidak semuhun sisa yon teng gitu play gitu ki bawan bakwa bansa homestay ki poingat hagi jaka sa ki ba la melong hotel tai ba banong kum kani ka jaka ni ka kani ka ju kini jonga
Tendere kan ni kam de homestay. Ban ni wai kerteng homestay. Nomor balai bahang ni don bagi beri berap bantre yang ni. Te de ki warung sejak kila ban room ho tang de kin mi kum nong em kum nong ni train kita mi kin mi nomor bangingim salah ni. Tendere ha bagi wan sa hin jung ni. Nomor kade ko homestay ki yui ke ka bangingi le ki yui. Para bangilan ni ki sakibi ke jakaru ki songtena. Tendere don teng pada kita baku ban sa homestay nomor kim tip nomor babun hingi ai ba kade ko homestay ki poisa ke jakar bagum kini kim yo ya ke ka ba ki kwa. Bat teng kipen iya ke jong dia jong ke. Itu res ki babun mau mla kidan di bawan ki baku ban sa hotel. Kidan ka por teng ki baturis di beskuak por harum. Kidan ki bawan pada beskuak taman susang salum sawa. Kidan bagi baku bawan kembelong mentamong i pendon kam hai kata kentian bagi katin nang wai ki of beauties nyo. Lani kita ki bam ju hampo itu res. Kidan ki jaka ki ba teng ki kuak ban i kita res ki doman ki ni kuak ban yo i ya ki jaka ki balong virgin lah banong mo kata kentian ki keren bagi. Ke teng sitom men yo kem. Mre hadin balai keren ha bagi sutu. Ki kuak ampai ki jaka ke ba 4 judan malu menu balai itu res. Ki kuak men tahu story. Tete ki baga ha bagi wan tu res ki bagam kita ngai lam cakap baham kendong. Sebab pimla ban poi dah kali ru nang ta bre pilawar ke internet pimla nang ta pinda search Google film lah. Gijaka bagum kita la ngilam bagi turis ki enjoy si sahadu kata. Kendre ki turis ki don lagi jong kwa. Kidon ki bawan ki bakwa ban i ya ko show. Kidon ki bawan ki bakwa ban i teng kumnu ki biru ki rap ki riang. Kidon ki bakwa bawan ru tang ban cuma taya ka ba. Kidon pe ki bawan pede ki bakwa ban sa tang ban chu experience ban shong ha yen jong ki betang ban experience kumnu ki biru ki im. Kidan bagi bawan iba suwan bagi kali gum tu ku apek tu kerja tu tang dep le no mare no tendre ki babon hi kini ki bre ki basa hai ki homestay ha ka chingla pa jonga ki babon hi ki pulut por site yo senang ki bawan pat ngang itu ipi ki ba khambon hi te minimum la kum no bai nyos ni si jang ragi dan bawan sa adu si benai do sa adu ar benai ki dan bawan sa khat sau sngi ki dan bawan sa ar fo sngi bat phila ban lungo ki dan ki bawan sa adu lai benai ru la kisah lai benai ki lai phai kiwan phai biang kisah biang teda kiwan ka sin ka ba ar teng kisah khamduna sngi teng sa khambun sngi bar ke ka ba ki kwa ban i ngap persang kat bala ban pi ki tenre teng ban batai kalong ka e ndang lai lam ki sa ka jaka ki ida ka jong ki khmat bat kidan ki tulis ki badas ngohon ki badas ngo tenat kidan pede ki jai tulis teng kan ni kam de ke jing em ka e na ka mata jong ki sibon bi rapi ya kendo hi be tulis sama kan ka kam bangi train ni ya kendo ki jai tulis kidan teng ki tulis ngan tu epi ki ba teng ngasole ran la benong mo ki poisa ain jungi teng ki ba ki tulis ki ba ngasi pekat ha bagi wan kum tu ki wan ti ne sing la benong ki kuak kedor ke baduna nda ki shong saus ngi san singi nda hadin so bagi lek pai ngalap ki de ki beri ki ba em basa ba shong ba ha bagi lek sing ka kisah ki yelek bonwat ki 5 star hotel teng kisah kidon ki ba isa hari kenjai teteng ka pelungo ya ari hinjungi ki wansa ni tentang ni cha chidori baret mo kisah amti ngi tentang ye sim ki wan arun sim ta khasan spa bro khoi tenre nda ha pagile se ki bi jaka bade da ki ku aban tip ya ka dor bagi lamo le ki jaka kisah ka pelungo ya nda ha pangale keren bagi bade ki ku aban yo da koi pat ka experience kila amlian ki jaka mo di kali ki ba he dikiwan sa ki kwa ban i kumnung em kumnung shong kumnung ilang bat pinla bat teng ki don ki jai turis ki ba teng pinum la ban mudur pinum la ban perkhat kila harus pa pala dan ada bagi em ki shong ban ni pade ke jing lerit ke jong ki bomlong ban ki don ban ki jai turis pade teng ki ba mo ngai thu ba ya ke jing sem ke jing la pa ha ki don ki jai turis pade kita nadu pastang baruan ki sedang men complete dan renda pila pet ba pila em ha bat ki pade pin i ba kilong ha kar gomlong ke jong ki mo teng kimi hap kerdan buat kita ki brio kita ki turis ki bengi tu bi khamar ki teng ki ba la long ruspa sisa jandai pinlap ini ki brio bagum ki ki bun ba teng ki ku aban lek sa khanang tangkup nu ban experience kedan we turis ngam kan mau ke kerteng ke ku ba uang teng aku aban experience sa kajing im hajil ro kum kita ki turis kidan kum nu ki brio ki so hajil ki yo experience kum kita ki turis o he kan do kidan pagi jai turis ki ba wan sa bade dagi ku avansa kisah begitu kibrio ka e jai kam begitu kibrio ki trai ki le trai lang bar ka seu pisa bar ka erap ye gitu kibrio haga kam bat ka bainung ski gitu kibrio bela mikir kisi tentang king ku avansa kita ka kum kibrio berek ke bangi islam kidan ki basa mu bisa
pulau orkid kisah aji barisot dan reki kuah pada bandon kita kena ngelam dan ikikai tek bigawan ongam juga tai lai mo teng asim kumta kajajat jaka untuk asim khatsan spasi sing kajajat jaka asim harja sini tikibuan sa ban ngap dengan asim na asim teng asim kumta hi abare si bunsin hi kedai khatsan spasi sini bat dangale alam sya katu jaka pada don kam su banwa su sai ki bagi breuro ki baham tip ko to ngam la bentip lut mo dangale ka than khat aslong teng asim ya mende teng borobor ngai se ya kundu bubudan mah nếu beliau ni babu dharma itu tiplot ong la bentip ya ka history jong ka hima sora nang nu ka sedang kumnu ka ya kumta tete tiplot ya kita gijing ruai so okrai teng de gijing ruai be amrat kumta tete ya tu kana bat habang ai lamban penye kendo bagi turis ki sobang bayu ni beliau umnang ban keren di umnang ban keren english ten rai regulation bagi turis ngala bagi turis ki sotenang udan we khana la so kendo bar khai ubal ki turis si chhat ni mungki boy Uni pada udon lakasap perpang kapo boleh ai ula ban kieu hariat ula ban kieu hadin nang ta unang bahaban jingi te kadang ki kap teng ke ba ngasi pha ban dalam turis kum sharim bu falls kira ki kap ula pelajar mi turis di belajan ngam julok ko ini ro kaju unang ban keren di unang ban keren english ndai kadang ki kap ke bateng teng untuk wafa begini ki turis ne ki par ki ri jongka pertama lagi ki foreign turis bagi ong habang ai pha batu Masyam bagi tu kamu sudah nadi ubanianga. Larapi kidang kijat tu resi baku awan kum tu ki ko aban yo ap khanang tang kum do ban chunduri kisem nani bandring video kisem. Uni unang ba. Kamu udon la ka surpa ka jong te abu pa kisim ki ban sibon. Da ki ban kisim sibon ki yo bandring video kisem tenat. Ki ko aban chundur tha bali uni tibet ba kum no ban yalam siki jaka ki babun tha bali bat kum no ban hikaya kini ki turis bakin yo ban chunduri ki tha bali.